basaza banjye bo muri Yesu Kristo na bene wacu bo muri Yesu Kristo, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bose bumviriza ubutumwa ntanga, ndabaramukije. Amahoro y'Imana abane namwe. Ku izina banyita Pasikazi, nkaba mfite ijambo Uwiteka nshizemo kugira ngo dusangire. Ariko ikintu shaka kongeraho mwene data, ni wihangane ntucike intege mw'ibi bihe tugezemwo cyangwa mw'ibi bihe turimwo. Ndazi ko ari ibihe bikomeye cyane, ariko umenye ko Imana iri mu ruhande rwawe. Imana izakurinda. We gusa nugume wizeye ico wakiriye. Ni Yesu Kristo kirafite ubushobozi buniniya. Dore ino ngwara duteye ndazi ko yakwisi yose, ariko ndasabira abantu baba baramaze kuyigwara Imana ibakize, kandi nkabasabira n'abatarayigwara Imana ibarinde. Haleluya. Uwiteka Imana ya Isirayeli ibagire neza. Ku izina bakaba banyita Pasikazi. Uyu munsi ubutumwa ndi bwigishe buri muri Zaburi 124 ku murongo wa mbere kugeza ku 8. Ariko mbere yuko ndi butangire kwigisha ndabanza kadusenge. Uwiteka Mana ya Isirayeli, ndagushima kuri Uwiteka ryo zina ryawe, ndagushima Kristo ukuntu uzuye mwami kumpa umwanya wo kuvuga ibyawe. Data ndakwinginze urungike umwuka wawe wera kugira ngo Kristo aze amfashe. Data umwuka wawe wera mbese aherekeze no jambo ryawe kugira ngo rigira akamaro mu mitima y'abantu. Uri Uwiteka Data, ndakweretse abantu bawe Kristo. Hari abantu bagwaye Kristo bashaka ufashanyo. Data ndakwinginze Kristo ubakize. Data hari abamaze kugwa ijya ngwara Mana, ndakwinginze Uwiteka Mana ya Isirayeli ugende babere muganga. N'abatarayigwara Kristo ndakwinginze Uwiteka Mana ubakize. Mwamugende ubarinde, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Reka dusome Zaburi 124 ku murongo wa mbere. Iyo Yehova ataba ku ruhande rwacu, Isirayeli ubu avuga ati ngo iyaba Yehova atari mu ruhande rwacu, wewe nuvuge uti. Mbese nuje mu gishingo ca Isirayeli, wewe nuvuge uti. Haleluya. Iyo Yehova ataba ku ruhande rwacu, igihe abantu baduhagurukira baba baratumize mbere tubona, igihe ishavu ryabo ryatururumbira. Ni wibuke mwene data, bajya abantu bari babagiriye ishavu bashaka kubagira nabi, kajya gakundi k'abantu bariko barashaka, bariko barapanga ibijanye nawe. Iyaba Yehova atari mu ruhande rwawe, baba barakumize bunguri, baba barakugabanganye, baba barakwishe urupfu rubi. Ariko Yehova yabaye mu ruhande rwawe. Haleluya. Haleluya. Baba baratumize mbere tubona, igihe ishavu ryabo ryaturumbira. Amazi aba yaradukukumuye, uruzi rw'isumo ruba rwaraciye hejuru y'ubuzima bwacu. Muri Egiputa, mutarava muri Egiputa, nimwibuke ko Imana cyangwa se muriko muragira, mbese nimwibuke igihe mwahunga uruzi. Iyaba Imana ya Isirayeli itaba iri mu ruhande rwanyu, ayo mazi yari kubatwara, ubwo ruzi rwari kubatwara. Ntago mwari kuva aho mwari, ahubwo mwari gutwarwa n'ubwo ruzi. Iyaba Uwiteka atari mu ruhande rwacu, tuba twarapfuye kiya gihe. Mwene data, ni wibuke iby'Imana yagukoreye mu kahise. Iyaba Imana itari mu ruhande rwawe, uba waragiriwe nabi. Ibikoko byo mu mazi biba byarakuriye, nubwo utari gutwarwa n'uruzi. Uba warariwe n'ibikoko, ingona n'ibiki byose. Ariko kubera Uwiteka yari mu ruhande rwawe, nta kintu na kimwe wabaye. Haleluya.
hahezagirwe Yehova we atadutanze nk'inyama y'uruhigi ku menyo yabo. Haleluya. Ngo hahezagirwe Yehova, kuko Yehova ntago yemeye ko abantu batwipfuriza nabi ko baturonka, kuko Yehova ntago yemeye ko abantu bashaka kutwica ko baturonka. Hahezagirwe rero Yehova, hahizagirwe Imana kuko yaturinze. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Ubuzima bwacu bumeze nk'inyoni icorotse igakira umutego w'abatezi, umutego uracika natwe tukaba ducorotse. Ugutabarwa kwacu kuri mu izina rya Yehova, wa muhinguzi w'ijuru n'isi. Haleluya. Bene